Yes. Mimi nimepata maripoti na kosa. Namtazama yeye. Unajua nini Lucky? Unajua ukimwangalia yule msichana ni msichana mrembo sana. Lakini nashangaa kwa nini anafanya kazi hapa. Unajua ukimchukua huyu msichana ukamtengeneza awe actress hata kwa msanii mzuri sana. Lakini cha ajabu sijui kwa nini anafanya kazi hapa. Yes, now you are talking. Na mimi naishi pia hajitambui uzuri wake ukoje. Yes. Unampenda? Yeah, nice kumpenda. Unaweza kupenda wanawake wa Kinyarwanda? Yes, I think. Nadhani ameanza kuingia moyoni. Naona sasa. Bosco, niki gitumye umpamagara amasaha vuba vuba gutya? Ikibazo ki? Uriya bakobwa nubwo buri innocent cyane ariko nagarenshije. Uyu munsi nakoranye nande? Aiden. Niyo mpamvu yampamagaye akambwira ngo ari umugabo wamufashe ku ngufu. Ariko ntugira ikibazo ndaza kuza kumuganira. Mpango yawe tumenye inyungu twayikuramo. Ndakuzana Mutoni mu cyaro nasanze abakobwa benshi b'amasugi b'inyangamugayo kandi bitonda. Bose rero bashaka kuza i Kigali. Numva byadufasha mu kazi kacu. Ese ubwo bizakorohera basubira mu cyaro? Ntugira ikibazo, nta kintu bazavuga. Kubera yuko nzajya mbatekera ibiryo biri mu rumogi, mbakorera imigati iri mu rumogi, mbashakire na filime z'abantu bakuru. Papa uteguye neza, wawize witonze. Ngomba gutegura neza akazi kanjye. By the way, Mutoni arakoresha. Umugabo uri buhure na Mutoni ni umunyabahirwe. Nikushukuru sana kwa kuweza kuitika wito wangu kwa sababu kutana ule story nikaomba namba yake akanipa namba nikapiga simu kwa wewe. Lakini hiyo haina shida cha msingi. Shida yangu ya msingi ni kwamba yani kiukweli nimetokea kumpenda yule msichana. Yani kama utaweza kunikutanisha naye nitashukuru sana. Usijali, nitajitahidi. Nimefurahi kusikia hivyo. Thank you. Hari umuntu wagukunze byasaze. Arankunda nyine. Umva nimba ufite ishari uzarigira kugeza upfuye. Kwa ko cyusa arankunda cyane cyane cyane. Ntabwo ari we cyusa wawe. Uribuka cyamamare gikomeye cyane kikose. Uyu munsi arukwaje kumushaka kwicaranye baziranye. Ubimbwiye nyine ambwiye ayo makuru ashyushye kuntu kikozi yagukunze byasaze. Genda reka imikino. Umukuru uzakuza. Bisobanura iki? Tafadhali
kuja na Mutoni kwenda club kesho. Ejo nzazane na Mutoni tujyane nyine batujyane muri club. Nimba tuzajya nta kibazo nzaboneka. Gusa izina ryawe yabyanditse nabi. Bye. Nahesho da. Cheers. Chini mva mukora muhemukiye. Kuri nuko wamuhemukiye. Nako twaramuhemukiye. Wamusezeranije ko uzarinda umumanzi kubera we, wabutaye kubera njye. Gusa sinirengagije ko yari inshuti yanjye kuva Zawadi yajya i Kigali. Ariko namutwaye mugabo. None uremeza ko turabona babiri babi. Oya. Gusa turabona ubanze guhagarika ubuzima kubera inshuti yacu idahari. Urabitekerezaho iki? Ubuzima bugomba gukomeza. Kandi abyizeye nawe aho ubuzima bwarakomeje. Ufite ukuri ariko nta muntu ufite. Nanjye ntayo mfite, aho tugomba kuyashakana. Tony, uyu ni Alvin, ni inshuti yanjye kandi ndamwizera. Nagira kuguha umupira uhita uwambara. Nurangiza usohoke uransanga aho umurindiriye kuri N. Kandi gira vuba. Okay, bifate. Bwiye ngo ufate umupira uwambare. Nurangiza uzane n'ibyo biryo byawe. Gira. Uze usange kuri gate aho umurindiriye. Hey, look, I pushed her out. I sent her away. Just find her out there. Boss, icyumba cyafashwe. Manager. Yes. Uga kwa mgeni kwa nyama. Ndabona ibyo kugerageza kuba ari mu baso. You guys look confused. Narakubwiye nugerageza kuzana mutari Kigali ushaka kugurisha andi makuru
nzakwicarira ubwanjye kandi nzanye isezerano ryanjye. Zawadi, ndabona none utari gukina. Wica abantu buri munsi. Ntabwo ninjira mu kazi kawe. Byanshimisha cyane nanjye tungiye mu kazi kanjye. Mutoni is my business. Mu gitondo njya guhura n'umwunganizi wanjye. Hari uwakubonye uri muri ankurikira. Niyo mpamvu rero nanjye nashatse abandinda. Kuko nzi neza ko wanyumvise n'ibyo twari turi kuvuga. Ubuse ninde gicuca bigena ni wowe ntugurisha abavandimwe bawe kuzura zaba ni Kigali umuvandimwe wanjye numpa amafaranga ni Kigali Ready? Stand by and action. Asante. Yes. Usikilize kitu gani? Mimi nataka hospitalini. Tujue kati ya mimi na wewe nani mwenye matatizo. Please, nahitaji mtoto. Yaani ushaanza kuniboa tena. Hapana. Nisikilize. Nimeshakwambia mimi sina matatizo yoyote ya mtoto, sawa? Wewe ndio mwenye matatizo. Kwa hiyo nenda hospitali mwenyewe. Usinisumbue kichwa changu, please. Usinikoroge nakwambia. Naomba unisikilize, please. Nakuomba twende hospitalini. Nakwambia usinichanganye. Usinichanganye. Sitaki, nenda mwenyewe. Kwani lazima? Nimechoka. I'm tired of you. Oh, sitaki. Cut. Inaita mwanani? Hapo sawa kabisa. Iko poa? Hapo kweli kabisa. Nimekamua? Asante. Vibaya mno. Baya. Okay. Bye. Kwa another take au? Another take. Okay. Mama alifuata bomu kutia mahali nalo. Ange, nibyiza ku telefone. Najya mumenyeshe yuko business nayivuye. Bagiye ikibazo ibyo mu cyaro narabikemuye. Ntabwo nkeneye kongera gukora business na gato. Never at all.
bose mumbabarire cyane kandi Imana izabahemba nimugoroba umushitaje kuntwara. Okay, nta kibazo ariko undindire nyuma y'akazi hari umuntu uza kubahuza ibindi ndakubwira. Murakoze cyane. Bite uri mu iki kutaritegura uswe besa 11? Nitegura ibiki? Ntumbwire ko wibagiwe gahunda dufitanye. Gahunda hari. Ntumbwire ko ushaka kwibagirwa linye nkingi ikomeye. Munsi se ko turi buhure na mustare wo muri Tanzania. Si byo bintu ari kubyibuka gute? Ahubwo nta nubwo bigishobotse kunjyayo. Ko boss yambwiye ngo ntegereze hari umuntu ashaka kunyereka ndamutse rero ngiye yanyica. Boss se yakwirukana atari amasaha y'akazi. Ubwo se wishimiye guhora usa gutyo muri aya mandazi yawe reba ukuntu wambaye bitaburiya n'utambaro hanagura uziko uyu mugabo ariko ashobora guhindura ubuzima bwawe. Uri kumenya ubwenge. Aziko uvuga amagambo ukagira ngo uri perezida. Ase ubundi kuki utabaye perezida? Ubundi wambwiye amagambo nkabyanga. Nka perezida rero shira hasi ibyo bintu byawe tugende muri linye nzima ifatika tujye guceza. Ikibazo sifite umwenda n'umwe nakwambara imbere y'uriya mugabo kumva ibiganza byose nitwe byandi bizere iyo ngiyo kandi wambwika Tatwe rwese n'umusirimu njya mbona acikamo utuntu tw'utumini tw'ubwenge ntago wabura amakaro nawe ushiramo tukayaguceza. Yes boss. Stop it. What happened yesterday night doesn't mean Romeo and Juliet now. Still doesn't mean it was the best you've ever had. Shut up. I'm just repeating what you say. Stupid. So, about tonight, are you ready? Yeah. This time we must not fail. That's my girl.